Muko wapi? The same they are not there. Hebu tuchukue wakati huu nione. Oh, they are coming from there. Kuja haraka. Tafadhali naomba tupate kutulia kwa sababu ya mahubiri. Naomba tupate kutulia kwa sababu ya mahubiri. Usinikumbushe makosa yangu, usinikumbushe kuwa muhalifu, usinikumbushe pale nilikotoka. Wahubiri wa kanisani, hadithi za wengine ni tamu midomoni. Tuwahara
makorogo inywa munyakwebeka nya makorogo inywa. Yeah. Asante, asante. Tupe Sengera amokorogo inywa nafasi. Tufanya haraka.
Haleluya. Kwa masaya tunataka kumshukuru Mungu wetu tunapoenda kuingia katika ibada ya siku ya leo, ili tupate kutulia na tupate neno la Bwana kulingana na vile mwelekeo uliopangwa. Before proceeding, nataka kuona wasee wa makanisa, wherever you are, church elders, simama mahali muliko. Church elders, salute the congregation. Church elders, thank you so much. Mungu awabariki. I want to recognize the presence of our pastors who are with us here from different denominations who are not a Seventh-day Adventist church. Kindly, wherever you are, watumishi wa Mungu, where are you? Can you stand and wave? Thank you so much. Na Mungu awabariki. I want to recognize the presence of Seventh-day Adventist church pastors who are with us, being led by our retired Pastor Moronya. Kindly salute the congregation. Na Mungu awabariki. And at this particular hour, I want to thank you because of gathering here for this great ceremony of Muse Nyang'ara. And now we are going to start the church service. I kindly request you to give ample time to the speaker. And as we are starting, I know she will take sort of time because she's needed somewhere. Because of the demand of the family, our guest speaker Martha came from Mombasa, where she's having a camp. And from here, by 3, she's supposed to take over to travel back to Mombasa. So kindly, our guest Martha, I want to thank you because of your coming and because of your submission as part of the will of the family. At this particular hour, I want to usher you in so that you can cut the program as I am offering prayer. Ni wangapi wanamukaribisha ya kwamba apate kunena pamoja nasi? Our gracious Father in heaven, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we have come before thy presence with humility and humbleness because of thy word which is going to be offered by your human servant. Everything that has been deliberated since morning of this particular hour, and as the final hours come, we want your human servant to carry us all to your throne of mercy as we forgive our sins. Talk to every one of us. Let us humble ourselves. Let us declare us uniqueness in every one of us. May your will be done, for we're praying in Jesus' name. Amen. My name is Pastor Mongale Ronald, the district pastor of Nyabioto. Very most welcome, madam, as you offer the service to the people of God. Barikiwe sana. Aba tuachire ko bakirolinga omwalimu Nyang'ara orura sobo ikuwense mbuyamole nkuwa niga mbuyamole bona pastor teba Marita Isaka Matagaruani SDA Church Matagaru District namba 2 ninde people igaba iri monya ko kaganga moiseke na baire kolera ekiagera mocha ni miami bono igabuno mwalimu nimbale ruaga chokora kamo igomba nongo kina nere ensengi yakoboa asokwe tatanigo gotoro Sengia Votambe To
Tata Nyasaye kwana mona intwe bunora rera bebya stole na kuko sabasi yeso oyoro motorio ito. Amen. Litangani gonale kuira libagante abenga pole ase family yo mwalimu ase ngencho iyo korara ku mwalimu. Amanyire ngotigire libaga naende nabotu wale gotebi Tata Nyasaye nga aire libaga liryo mwalimu ale goikaransa ekero mokurigere lyali esa ale goikaransa morore chinguru chia Yesu ase lieta lya Yesu. Nabona ire kuira libaga mbaligani mwensi abamwachire ko bakirori ngo mwalimu oruraso boiko wense na bibiri na beko recommending umuntu ole moyo bwate birengera libigoaka goikagenda ase nyomba y'ebiroro. Naomba Biblia itipitize 7 verse 2 Ecclesiastes. Onare kuburi uri amaisa yako igwana nebuku tosome buange kiagara go chiake ansarasini. Yani ebibungo nsarasini no nyachitaiga chire chinge. Okay, 7 verse 2 Ecclesiastes. Onebwenzi obwate buku no nyanguru abana bagosoma. Na iseme Eri kuiendea nyumba ya matanga. Eli kuiendea nyumba ya matanga. Igego teba iga. Mbuya kogenda ase nyomba y'ebirero. Mbuya kogenda ase nyomba y'ebirero. Kobuga kogenda ase nyomba y'omoyega. Kobuga kogenda ase nyomba y'omoyega. Wokwegokia. Ekiagera oyo noro moerio okero omonto. Oyo noro moerio okero omonto. Nabale moyo. Nabale moyo buna lero twachire iga. Mbabeka mangana aya ase chinkoro. Mangana aya naro tokobeka ase chinkoro chiaito. Mangana kiaya ngakie mayaro siri gakyogo somi abana nokuya. Number 1 mangana kiaya nakimwaro rachigali chipakiri gaki ogosoma nokuya. Mangana kiaya ngakimwaro rumokuta noyogendiwa nakimwaro chiprogram elinde kwana kuwebolinga ine ira abana abutoka moyo buno mwalimu nakigosa matanga anarabe nesegiera arwane gose amatanga ananagendi gubuya ekeronda benkoeniwa ning'eniwa senchira ya masikani bantu mbarumete batachare tiago tebanga injo manyete litukeri na barwane esegi gonkoeni gutinka yo tinyigweti madase na roliriete 6 verse 3 Ecclesiastes 6 verse 3 Ecclesiastes. Igego teba iga. Etiga tebe. Abalisia. Egine ntukiao. Ekiana 6 verse 3 omorandia. Etiga tebe. Onye omonto iboire. Abana liga nerimo. Andabe moya singa kiemyaka emingi. Wanyama tukoboge mabwaye abeira amange korende tegogeti ase bintu byoboge mobo naende bano gojigo kwata atinde kwasa mazikani ono Sulemani gagoteba omwana okwerete nda yang'ina igare buya kobwo omonto oyo naye gokoba moyo ebange elinde nonyangwa kure abantu batebanga emeyiga yararairwe komoyigo nyarebe norurairwe buya omatege konengeriga nabo omonto akomenya obogima ategogeti lakini asometi abana nabo omonto akoboka mambiorosi oturungi nobooro ribaga riomogati lakini abana baye bakarekoria omogati Nairobi. Abana bakori omogati abachokoro baye bali omogati bakabarutera ebibusi byanyago kiasa noro lakini omong'ino okoriga entoki oboro onyagoteba ng'agosomia na gotasomia ng'akiagorete naende onagoteba ng'a nainubo enabugamba inyori ng'a kilichokubaliwa hapa kimekubaliwa wapi bono gokoba moyo korera abaibuli ba amaya taimang'ana mbagochwarete tosometi buya taimang'ana nonyambole bombara akoa buya tenda wema fanya nini
ra sivyo 20 verse 20 Proverbs. Proverbs nemerangani 20 ubungo 20. Ngaro oli microphone. Tigetebe. Omonto aragereria ise gosengina oyeta ya neri miwe ase chinga kichomo sunte ekerima goko bamoyo tako na koragereria baibuli bakorera maya erinde na barabuka bako na koba moyo banagoteba ng'abana baito Moses niwe ase rieta ria Yesu. Chinga kie kelimandiriri ekero kwaere iru chinguru ekero tali kwenyara ekera marwaira kobwatiranire okoboruyo gokoboringa na kikwaboka ekero tabwati omonto gokoboringa na kikwaboka oyo gokoire nyagitari era naro nando maete igwese gocha gokorera yoko iru mochari gogokwa aotoraisi bali bakoira ng'amoire ema ekero omonto akure nekerare moyo ndiririaga niriko irwema asibono geko bantikiroki wise wiri bone kogenda gochiarari bona wakaba moyo nyasagu anchire naye tona koragereria abaibori ngoma etengwa tebete nyomenda moise komino omwanyu ometunerega ekenyororimo ngana akwa nabo chaberina akwa nabo muromino na akuse ino ngaye nkioganyete nkiaganyete na kinaye kwa motongete nakia kora Sulemani ateba ngamenye obogima emyaka emingi ngana endete gokia baibuli abange mbali kwegokia oto bachaete omoibuli agochigokwana asotegererete wateba ngonyo omonto nari ntari koiguna igwiri ogiri aye ngana omoibuli oyo ali bachaete baibuli naomba Biblia iseme 27 verse 16 Deuteronomy no koiranerera 27 verse 16. 27 verse 16. Egoteba iga Tigatebe. aragereriwe omonto gochaya isego sengina Aragereriwe omonto gochaya isego sengina abantu bonsi bairanerie batebe amina bonsi bairanerie batebe naki amina negianje irunsa gianje irunarari bono tugania baibuli bakoragererie ribagerio tiga bakoreri ngani rimo 23 verse 25 Proverbs 23 ande wajiri 25 verse 23 verse 25 Proverbs nemerengani verse 25 egoteba iga ekero orabe kogweta somogondo ekine ndukiao bagokie iso na nyoko ekio bano some ekio bagokie iso na nyoko tali bagokie bagokie iso na nyoko bagokie iso na nyoka irini tigorie oko tigorie ekine ndukiao ogosoma ing'ana eri ndirikirigo ndetherisomo muna ririkira sebu bagokie iso na nyoko bagokie iso na nyoko orie ogosoma tigoya some bagokie iso na nyoko tigori okoibore takogokere bono naratigire okwariga nikoraba osoboronga kimoroji yani ndaraganya iga tutaimba pale kwa moyo nyimbo tamu za wenye heri na rohoni tena haja kitambo tubado tutakutana ng'ambo
pale. Ng'ambo pale. Tuchunga hapa ndani, tuchunge hapa. Security, security please. Ng'ambo pale. Security, security please. You control watu kuingia hapa ndani. Security kindly. Security kindly. Kindly, kindly. Haya, tumukaribishe mgeni wetu. Alafu tuketi tutulie tafadhali. Kindly. Asante sana, karibu, karibu Dr. Fred Matiang'i. Karibu Professor Ruben Marwanga. Karibu our Super Senator Onyonka. Naomba muchunge familia, chunga familia. Naomba muchunge familia kindly. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you so much. Naomba DJ inua muziki kidogo. Thank you so much. Thank you for coming. Biamono sana, biamono sana. Sisi wote tumefurahia. Sisi wote tumefurahia. Sisi wote tumefurahia. Naomba sasa tuketi. Tutulie. Naomba tuketi sasa tufubilie. Ili kwamba tukaweze kuendelea kwa pamoja. Where milk and honey flows, I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden Security, security please, hapa mbele. Naomba tusaidiane hapa mbele. If I take care of his word, I will leave this evil world one of these days. Mambengia Itaro moche werabu mambengia Onamwegene sowetu Ondakoro wanchakwae Inyetige ensembe Mambengia Haya, asante sana, asante. Thank you so much, thank you so much. Naomba sasa tutulie. Naomba tutulie. Naomba wageni wetu waketi. Wageni wetu tafadhali. Mheshimiwa our senator, naomba sasa tuketi. Naomba wageni wetu tafadhali tuketi. Naomba hawa wote wenye wako hapa mbele kwa wageni, security nisaidie watoke hapa. Kindly. Haya, naomba sasa hao wote wenye wako hapa watoke hapa. Hao wenye wako mbele watoke hapa mbele. Kindly. Kindly. Kindly, kindly. Haya, naomba tuzime mziki sasa. Ngosaba abageni ababonsi pibata busigaga sento yokwariga abeshimiwa, naomba watoke kindly. Naomba watoke, security hapa mbele. Naomba ibaki venye ilivyokuwa hapo awali. Wageni wetu wametulia, wameketi ili nimkaribishe mchungaji aweze kuendelea.
Kindly. Naomba tutulie. Mbuyamore. Hello, hebu nione kwa ishara ya mkono kama tuko pamoja. Kwa ishara ya mkono kama tuko pamoja. Kama tuko pamoja. Thank you so much. Sasa naomba nimkaribishe mchungaji afanye ombi ili aweze kuendelea. Kindly tuwe na utulivu. Ngosaba tole. Tata Nyasaye biyamana senge njogwa njete ngali tukolia lero toba nekero chia ikire chinga kitokorage kurwa semese iguru twaburi rigore sanga mona intwe nekero moyego yora ererie talia oli bakwe biyamana senge njogwa letira ba minta senge nchie bioma nekero toraligeria marika machanu twaburi rigore sanga mona intwe bono koronsi buno ligeti na kugo sabasi Yesu oyoro motorio ito. Kwanza kabisa ningependa kuwakaribisha wageni wale ambao mmefika nyuma na wale ambao mliwakaribisha. Naomba sasa tutulie, maana mbingu yaongea nasi. Ni wakati mbingu inaongea nasi. Naomba kila mmoja aweze kutulia, ila yule anasoma Biblia na ni kwa muda kidogo tu ili tuweze kurejea kwa mgeni wetu. Ekero nare kona gosoma igwa yentongeria amanyake gotuogia ni ntutuanjete kuoga kende nkera sareka. Ekero tware gosoma igo tweigwana nga gokoba moyo tago chayo moibori egogo chayo moibori abantu bonsi bairanerie batebe ngaki amina. Erinde giancheirunsa giancheiru na igoro efamiri iyo mwalimu Nyang'ara lingane limoneli ekero Nyang'ara timogete tare 5 omoiko ego chiete igoro nindi omoiko Nyang'ara orachiche nekero yisaira iraine. Naomba Biblia iseme 12 verse 7 Ecclesiastes 12 verse 7. Etigatebe elioro tundo irane aseriroba bonarua renge no moika oirane gochiasi Nyasaye olio yoruete igotare 5 chiri kirase yurochi ngana chio mogakati mogete elio nalio moiko yo iranete gochiasi Nyasaye ngana tojaka como sabera erinde tote Nyasaye onjora makoraye kende nkiyo turakore tako ganya orare orengera lingangoja kona kogosabera tore erinde tote Nyasaye nga Bwana weka roho yake mahali pema peponi. Ikiwa unataka roho yako iwekwe mahali pema peponi, uiweke wewe mwenyewe, maana Biblia yasema wazi kwamba tasama nacha upesi na uchira mkononi kumlipa kila mtu kulingana na nini? Na matendo yake. Ngaigona tojaka kusabera umogaka totebe ngantoli gochimogondo kende nkiyo tora onchore iwa indio moiko yabonora achegocha 37 verse 13 and 14 Ezekiel 37 verse 13 and 14 Ezekiel. Takonya gokirio yo morekomo omoika nkomo kiriore Egateba iga etigateba inwe abantu bane ekere kionda igore chimbe ekere kiara igore chimbe barusio atorusio iyo nalio mora manyenga inje omonene iyo nalitora manyenga ne romo nene 14
inche omanene nigongo tewa ona iga manene gagoteba iga imbe ko moiko ne ime yaino nabe ko moiko ya ime ya ito na inwe mabe moyo na intu entobe moyo imbarente omanene na torente babeka sensi yaino atobeka sense ya ito elio mumanyenga ninche omanene na kwanire omanene okwanira ayobo igo na yakorire kora haleluya amen bono gokoba moyo manyango moike kerora agenda igoro ekero Yesu akoirana nayorente erinda kobekire abantu baromanyete baruseti moyo bagoteba ngana tatoreka na tamumanya Nyasaye ekerara kwe ngabarogimba morie erasekina takaiyo igodabuga nkoinyoriga abarogina bakoira riribuna gwatinde kwa asekina no agorete 20 verse 12 Revelation 20 verse 12 ego tewa iga etigatebe nainde nkarora abakure naende Yesu goetera Yohana akarora abakure abanene na abake abanene na abake batene ina aseke ogoro kyobonene batene ina asekerogo aye batene ina aseke rogo kyobonene batene ina asekerogo kyobonene na nechibuku chibuku chikaigorwa kuchikaigorwa na ibuku ende kaigorwa ibuku ende kaigorwa iyo nero yalenge ibuku yobogima yalenge ibuku yobogima igwa chibuku chia igoretwe ne yane naye erinde chikarigereri gwogokora erinde bukwe kaigorwa eyemo erinde ndore kanenga na qualified ngwa qualified egotoka to qualified na inche tin qualified erinde totebenge bitunwa na mabwago togwere erinde titoro renda mwamu yo manene soma kuchinza abakure bakagambirwa asamangana ari kirime asebuku bakagambirwa asamangana ari kirime asebuku ekyo korengana buna ogokora kwabo kwarenge bakagambirwa asamangana ari kirase chibuku ekyo korengana muno ogokora kwabo kwarenge amen turakora nakulira 13 tali ayo korandi ninje nganye toso enyanja ekarusia 30 abakura abarenga imeyaye amakweli na asa abakure bikarusia abakure abarenga imeo oroche onye nyanje goja koreta abayairete kana omorogi ore moyo igwa Bibiliya wateba ng'abarogi onye gokunyara takoiyekera omonto okure esuguria takoiyekera esuguri gabarogi moraiga ayonye kemero kero okarie na takoiyekera esuguri ntebugwetebe Mika isate ibungo 2 taetebe kibagwenete koiyekera Mika isate ibungo 2 egoteba iga inwe nigo mogeche tayara maya mwanje ayara mabe nigo mogosabora amasankwa emebere abantu bane na mwongoria chinyama kurwa asama ugabo erigi kyaba inwe nigo mokoria chinyama cyemebere y'abantu bane igabarogi nkoli bara abantu gose mbali koli ngirendo okanera ngo igugo kana botambe ngambali koli nge bako ngaju aye arafu nigo bagusabora amasangu abo elio mwabuna maugabo mwayakora ebinyese elio nainde mwanya cyana emebere yabo bunatiga banye cyana abelikire mwana cyana soma one ndokelikire nainde mwana cyana emebere yabo bunachinyama sikobe kwa segetega siko na chanwa igwa goka ba marogi chimbapiri ndio siri genda ndio siri orata gendogi erinda ye kweyekera Ezekiel yago tenga igereri chinkopa ko mosolio yoere ayekarie lakini omanyanga abantu kwarire omobaro noje gokoranga ki Biblia gotenga kento kene gyonsio koboko kwago gokonyara gokora ayege kore ne chinguru ekiagera imasembera mere motega kore tinga ki family yo mwalimu
abikunyarikana nga muna mugakorira amang'ana yonsi oete mang'ana yanje nanya kunyarora ng'ega ekiagera nonsogete ng'umbu ausiteneri na bikunyarikana nga muna mwanyakorire iga ng'a naende omonto nakare ogocha kobachora ebimogomogi rasima ekera kobachora ebimogomogi inu omoiraneria inu kamokorera momorera igwa 16 verse 20 Ayubu 16 verse 20 Ayubu 16 verse 20 Ayubu 16 egoteba iga etigete nonya n'abasani bane nigo bagonsekerera igwa basani baino mate maje babasekerera ngibono kiri bakorete nje kiri nare gokora ngibono kiri bakorete wona kero bakobasekerera erigiga inche nigo nkoyeria mariga inu moyeria mariga ndigerete nyasaye inu moyeria mariga morigerete nyasaye aserieta ria Yesu amen igwa mondo tayora kwane ng'anarira abagoki bono okay igo nendege nantu chikora atengera okay iwa maeta none kero yesara ache ekero yesara ache aya narara akoreke abande mbateba oyo nere twakaganyire yes abande baborweke bagoteba bono gokoba moyo kanya kwebori ng'andarara ing'ana kinde ache gokwana igo yagure gakiko yagure ntogategererana ibono totegerere iwa efamiri ono ntoliko ganya eke microphone igwa bali bakoenda korora endege nabaire chiteka ibere igwa gokoba moyo ekera abantu bachira ase kwanyorira obokong'u takorengeri ng'a bonsi n'amabeba abareta takorengeri ng'a bonsi n'amabera abareta abandi mbacha kororana inkigiakoreka nkigetakoreka abandi mbacha kororanga nakia matanga yaba conducted na abandi omotegerere kerago kwana ensemo yokoboringa mundu yabanonkiacha kuoya 69 verse 19 and 20 Psalms 69 verse 19 and 20 Psalms verse 69 verse 19 and 20 egoteba iga etigetebe aya numanyete amabe efamiri nyasaye namanyete amabe nakoreire aya mwakoreirwe nabuna nasokiwe namwasokiwe nagochaywa nigo amanyete ababisa bane bonse onene namanyete ababisa baino bonse amabayo nakoreirwe asionoire gesomo gaka atimogete asionoire chinkoro chiaino bono nerusire moyo bono mwerusirie moyo nigo nasemeratie ng'a nigo nasemeretie ng'a ndorerwa amabebe ekero mwasemereti mororerwa amabebe korende tinayaroreretwe imoroche iri mabebe ayo nigo nasemeretie nyore abaremia mwasemeri monyora abaremia korende tinabanyora korende baremi mbari ng'ande bono komokoba moyo takona gwichanda ng'a kiri gintu kegende buna mwarengerereti goikani ikindi kirasarika na bintu byonsi mbianya kogenda buya nekero bigoteana oino oro omochakano bwokomanya ekiagokora ande tiga torabakoba yes
Biamono, chochi karibu. Karibu sana. Yes. Biamono sana. Njengo endererande nganya bakatokole. Njetindi ko kumoyo. Naye kanyakue bolinga karora akue abantu mbaiche bakomukuta nokurate nena gosemba tato barache. Mate naye kana gosoma. Kana gosoma. Amangana ya haro asoko soma. Endege ne gubu. Kwa naye kwari bolia igwa. Ekinara gotebaneke. Nyasaye uwo yobonga bakonye bune family. Chi family chinyinge ekera abayiboli baruro bonse. Igo chikorusi direction. Okonyora abantu batamanire pakomonta gwakero yonde simi takoigunga ningogokwana igwa family yo mwalimu lingana ne limo 133 verse 1 to 3 Psalms egire ye family anyayo gandate gokwana igoro yo monto ndenje ngokumetie kyara baikaranzi Rorabunere buya. Family, rorabunere buya. Nako gokyo konene. Nako gokyo konene. Ekera abantu abamo bakomenyamo. Bakomenyamo. Baiwana ine. Amangana yo niganga buna maguta. Amangana yo niganga buna maguta. Akwe yakwa. Arama ya mono. Akonyoroka gotyase chinda rukyaro. Akonyoroka gotyase chinda rukyaro. Ekera amoko babweligo tiriega ntwa yaye. Verse 3. Verse 3. Verse 3. Naende nigo angabu nalime. Lia erimoni. Ligo tonya igoro yebituna bya Sayoni. Aroragwo monene ochikire ogosesenia. Igwa. Family omugaka. Aroragwo asabantu baiwana ine. Omonene ochikire ogosesenia. Na obogima botali no moelio. Hallelujah. Manana bwo buyobonga ababwatanie onya kero kende konya ondoro otali koigwero ndenguru keremensia isate ibungo bitatu egote bangachaga muangane mwanjanira arali bono nyasaba bwatanie igwa mukutasali gongagi mukutasali yaronga netibono kero montate gerere ebe gendo ne kiyogo kora ebe ne kebogo kora bono ngane tikero montate gerere ejine chinsa igore okwana igwa mukutasali ekero torigereti ense yaito ense yaito tebwatio morembe ninkigeko gere ense yaito tebwatio morembe 28 verse 2 Proverbs 28 verse 2 Proverbs. Igego tebaiga. Ekerense yasalirie. Nigeko ba nabagambia bange. Igeko ba nabagambia bange. Korende yebwate abantu bali no bongaini. Korende yebwate abantu bali no bongaini. Nokomanya. Obogambi nigo bokogenderera gotenna bo. Obogambi nigo bokogenderera gotenna botambe. Bono goko bamoyo manyange ensi yaitu ya Kenya. Igebwate abagambia bange ekiagera yasalirie. Iwa egento nkere cheni siegenderera gokora. Ebinto binde mbira tokorra tuakaganga nebintu abantu bakogesia. Genesis toliko-gesia egwa 3 verse 4 Isaiah egiri ya Genesis 3 verse 4 Isaiah etigetebe nigo agoteba nimbeke abasae babe amonene niga agoteba nimbeke abasae babe abanene babo na abataraisana kugamba babagambere eba nabuga nkoinyoliga afuta chienisi egesa kukende nkerege korumagega gochi chienisi egotebigwo yategerera ekege korumagega gotegerera ngokora tingaki ande iwa ekero mokorra chienisi ekoimoka egoteba ninga hapana
intoko nyara gokira 8 verse 14 and 15 Jeremiah. 8 verse 14 and 15 Jeremiah. Na seki toi karanse. Ego na jenisi ko boli. Na seki toi karanse te to kirete kiri. Toi karanse to kirete kiri ne chi certificate to buate. Incho to sangere kana mo. Incho to karo mogutano. To genda to soya asemechi. To genda bakabunge. Egiteire chindwaki. Eri egiteire chindwaki estima nebo. Eri Arafu Erinde to kuera aroro. Erinde to kuera aroro. Omaite iri bagenda igo bateba nga okoirana no gotairana ngokorete ngaki. Ora bibia nga toge ndonye to goku tokore ngaki. Erio. Omanene nyasa oito. Oto na cheire kina. To sire. Igo. Oto ira mache abekiro bosongo to eon. Ekiagera twakorire bibasare. Bono nyasa tokonye. Kabako na kogenda igo na inde nyasaye gatogendrete kono kumurangeria na intu atororera mabera buna aroreta ba Israelia mabera aserieta ria Yesu igwa na ndege ntokende Mheshimiwa Fred Matiang'i osokire nekeraso tigamoro ke president muna batebire egere na ribara ategere kingoteo yes. President yaito Matiang'i yakorire ngaki Bibilia goteba ng'ekero omonto bwegesa gukia inagosoka oyo nere morachore aserieta ria Yesu ngosomande samangana yale nganjere nsome 17 verse 14 to 18 Deuteronomy 17 verse 14 to 18 Deuteronomy 17 verse 14 to 18 verse 14 Bono ntegerere bone bukwe ekonifamu ekero murabe mwaikire na komenya sense yo ekero murabe mwaikire na komenya sense yo omanene nyasawo ino agocha koba ebeya ino ande moganie omoruoti abagambere una ebisa kubiria bibatanaine egine ntoka someke hao biabaetain munebisa kubinde bibaetanaine arafu tiganchaga ko tori go chaka yandari go chimata bwese giikire bibwate oburuoti bwabo bakobagambera igonga somore go seria sore bakoba sawa tiganyiro biyana liraende ekero murabe mwikira na komenya asense ya eyo manene nyasaye ino agocha koba ebeya ino ande muganie omuruoti abagambere ande ntoganie omuruoti buna ebisa kubiria bibatanaine bibwate abaruoti babo bakobagambera ngikerabe bibwate abaruoti babo bakobagambera elio mobeke omuruoti oyo omonene nyasaye oino arabachorere mobeke omonto bw'abantu bamino abe omuruoti igoro asemore yatebire gosetirateba ekero Matiang'i are omogusi abagusi bonsi tokore ng'aki kilichokupaliwa hapa kimekupaliwa wapi nando inyoreiga eiroko moriera rero oyerende otayerende ti orike chitariki chia rero naomba Biblia iseme 23 verse 21 and 22 Deuteronomy 23 verse 23 verse 21 and 22 21 ekero akoria eira somonene na beri kirego
ekero korie ira so manene nyasao goiko ikeranie iyo otaye ikeranetie angara kibaba dikora soma ekero korie ira asoma nene nyasao omanene ni garako omanene garako barire bibebyo bono nto base gokora bibe asokorichira na goisanekia na kogokio president korende toriira nganyasao gotokonya tugoikari tukerio mambia kero montabe ke kura ya yarare matiangi ande iwa anya gokaransete kanisa gogoteba nga igoro gochia nande tobwatie kadi ye kura nande nkuana gwaka kura ayendo goro gochia iwa 16 verse 33 Proverbs 16 verse 33 Proverbs 16 verse 33 Proverbs. Etiketebe. Obomera niko bokorutua asesa aroime. Aravu. Korendo manene nero gochora oyo bokogwera. Hallelujah. Aye kiaone kiana no kogenda se paroti box erindo choro mheshimiwa omobekere to be a president erinde goetera se obomera boli bwao kwaruta ekadi eri yao nyasa choro mugambi aserieta lia Yesu. Amen. Abantu mbale mungatiga se muarwa ba gosiba marwa libaga bakonywa omaete bibilia egoteba omonto anywe. Iwa 25 verse 27 Jeremiah 20 ngate nara baira ya mungatagete mogotigarene na njemba ya motatageti. Okay, 25 verse 27 Jeremiah Elio ngatebewa mbatebya mangana aya nara yanta etegoteba aya na Roma na buye meganda Nyasaye bwa Abaisiraeli agoteba kanywe motinde na moroke mowense na timoimoka naende asenge njo yesegi ndareta segatia ino bono gokonywa tagosiba ayaka marua bona jinza jikorete ngaki lakini yonyorenge segi ne korete ngaki ane na kioma ete Sulemani agoteba 20 verse 1 Proverbs 20 verse 1 Proverbs 20 verse 1 Proverbs Etiketebe edivai nigo ekorente cheche edivai gekorete cheche ekenyuwa egetindi nigo gekorenta eliomana egetindi nigo gekorete eliomana nonde bwensi otarigo kianga nigo akoborwa obongaini ngaiga kero obongaini bwaboriro omonto takonyara gokianga iwa naende gokonyuna obo obisa ayakanywa koreri ngane elimo asenta etegokorera na bali mokwenga ayachase metungi tebi abantu ngangonya tali amarua bana mbare goja gosoma onya tali amarua nare goja kugora maremo nekera ba obara asome na barabu goikabanywa sande na mokungu ondagoro baremo aserie tali ya Yesu. Naomba Biblia iseme abakukibere ibungo 15 na 15 kemo abakukibere ebibungo 15 na 15 kemo abakuki ibere ebungo 15 na 15 kemo obobe no bwaino nabeli kirego obobe no bwo montoria okwa omonto ndekenyuwa yo choganire no bosongo
kia mutindi erinde anyale kurigereria obugikiria ndabuaye. Verse 16. Aya nigo waichoirwe nobosoku. Iwa omonto omobisa ng'ekera aritaire kako na konywe kenyugu ekyo bono bibiringo tebere sagocha gukora gochi aya teba libaga liogosikwa bono gochiro nobosoku ayekanywe omonto otarogeti ko bono tianda abori akamwana karia kakamura gatararu kanga kitoko karama nje nateba gosene buku yateba ono gokoba moyo omanene nakoganetie bibilia goteba ng'ani nchwo tugambirane nonye bibe byabaririre mbisi bigwe birabese bibe buna amagene mbura gosamaria onye ching'ondi aserie taria Yesu efamiri omanene natinye kerariri gakorwa sa maisabo amakweli takobo nonya no kweumia. Mwenyezi Mungu awabariki. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Asante sana. Tunapoenda kumarisia na nitoe kipaza sauti kwa Master of Ceremony. Kukaribisha wageni wetu, Your Excellency Dr. Matiangi, our able Senator Onyonga, and the team that feel most welcome to this place. May God bless you abundantly. Let me call upon the family for a word of prayer. Kindly come forward. Tuna tunataka kumalizia kwa kanisa. I want to call upon the family for a word of prayer. Na wale watumishi wa Mungu, njoo Pastor Moronya ako wapi? Kindly. Minyetige enseyembe mambingia I heard from the preacher, this world is not my home. My home's across the river, and that's where I belong. Christ made many mansions where milk and honey flows. I will leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden street. One of these days. If I trust in Christ alone, if I take care of His word. Omonene agakwana na Musa akamatebya motebya roni amona bamuraba yenga ekero barabe bago sesenia Abaisiraeli bakwana manganaya omonene abasesenie abarende omonene abarabeli obosyo bwaye ababere omonene abaonchorero obosyo bwaye abaomorembe mbarenga amona inche bagosabere family amangana ina asomire Yamano mbaga Moronya nchigocha. Nataka niombe familia na huyu mzee apate kuombea serikali na viongozi wale ambao wamefika hapa. Hebu na tuombe. Mungu wetu mtakatifu wa takatifu uishie milele. Tumekusanyika hapa kwa ajili ya kufariji familia ya mzee mpendwa Nyang'ara ambaye amepumzika. Asante kwa umati huu mkuu ambao umekusanyika hapa, na asante kwa neno lako lile ambalo limeongewa. Tumeona mkono wako tangu mzee alale mpaka siku ya leo. Hata neno lako limesomwa na wale ambao tumerisikia Mungu wetu kiwa hai, tulipokee kupitia kwa Roho wako Mtakatifu. Ufariji familia hii ya mzee kulingana na mapenzi yako. Wanapotoka na kuingia,
Mungu wetu upate kuwalinza wafalinze kulingana na neema zako. Uwepo wako usidi kuwaongoza katika maisha yao. Hata mzee Ayuko wapate kuonekana wakiwa nyota duniani, na wengi waseme hakika tumeona mkono wa Bwana. Mungu wetu, asante kwa wote ambao wamekusanyika hapa. Wako na familia, wengine ni wagonjwa, wengine wako na hitaji fulani. Tunaomba yote yakamilike kwa jina la Yesu. Hata ingawa tumekufa, tuwe na tumaini la ufufuo. Na siku utakaporejea ufalme wako Mungu wetu, tukulaki juu ya wingu kuu, tukiimba wimbo mtakatifu wa Musa na mwana kondoo. Ebu tubarikiwe sisi sote, familia ibarikiwe, kwa tumeomba kwa jina kuu la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Tukiendelea na maombi. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa sababu wewe ni baba yetu. Asante kwa mapambazuko ya siku ya leo. Asante kwa kusanyiko kubwa ambalo hatujawahi kusudia sehemu hizi zetu. Haya ni mapenzi yako yametendeka. Kwa sababu hii viongozi wetu wameingia. Serikali yetu ipo pamoja nazi. Na tunaomba vile mtumishi wako ameleta neno, tunaiombea nchi yetu ya Kenya ikuza amani. Vitendo vyote vya viongozi wetu vielekee kujenga amani katika nchi yetu. Vile Waisraeli walitamani mfalme na mwisho wakachuta wakalia, Bwana uliona ni vema ukamleta mwingine ambaye alichukua nafasi ya Saulo. Na kazi ikaendelea, taifa likaendelea. Na ni kwamba viongozi walioko tunaomba uwasaidie wakuza amani, uwasaidie walete umoja, uwasaidie wawe na rehema kwa wengine. Hebu siku ya leo vile matakwa ya Kenya msima yalivyo, tunaomba amani ionekane tele. Hebu siku ya leo, kwa sababu ya baba ambaye ametuleta huku, kupitia hapa, baraka zako siwabariki wa Kisii, siwabariki wa Kenya wote, ndiposa tukae tukiwa na amani. Ikiwezekana ni mapenzi yako kutuletea kiongozi mwingine, tutashukuru. Hebu siku hii iwe ni siku ya baraka kwa kila mtoto, kila kijana, kila mzee. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Asante familia, salimia mkutano. Na nyinyi wasalimie, asante sana. Na Mungu apate kuwabariki. Let me hand over to the master of ceremony to carry on the program as it was planned. Kindly you can sit. Thank you so much, Pastor, kwa sehemu hiyo. Naomba tuweze kuzidi kutulia, na asante sana kwa heshima. Naomba kuna sehemu moja ambayo imebaki ambayo tungependa kufanya. Najua tuko na hamu sana ya kusikiza viongozi wetu ambao wamekuja, na natumai tutafanya hivyo, na Mungu ni mwema, hali ya anga imekuwa tulivu. Hivyo basi tutaweza kufanya hivyo. Wageni wetu wameingia, the area MCA Peter Okero, our deputy speaker, county assembly, Honorable Job Bagaka, Mheshimiwa Engineer Barongo, Mheshimiwa Anthony Kibageni ambaye ni member of parliament Kitutu Chache South, our deputy speaker, deputy governor Elijah Opepo, pamoja our senator, super senator Onyonga, and finally our 6th president of the Republic of Kenya, Dr. Fred Matiang'i. Now, having said that, naomba sasa nimkaribishe mtoto wa mzee Mwalimu Jeremiah Okemwa kwa njia ya kipekee,
Madam Florence, Daktari Florence, ili akaweze kusoma tribute. Finally, we shall have the grandchildren who will follow her immediately kusoma eulogy. Then finally, we shall go to administration. Thank you so much. Karibu sana, Daktari. Abasani ba tata na abakwanira mbiya mule abanene n'abake nagokire korora abantu abange igase nyangi ya tata. In a special way, I want to extend my regards to our friend, Dr. Fred Matiang'i. Ruben and I have known Dr. Matiang'i for a long time. This is a very busy person. For him to carve time out of his busy schedule to be here with us, with his friends, I'm so grateful. Tell your wife I'm so grateful with her, the comforting words and all that. At least it makes us feel like, you know, we are friends. Together with that, Senator Nyonka, and the others that have accompanied our friend, feel welcome. Let me take this opportunity to represent the Nyang'ara children in terms of the tribute. I'm not going to read each and every one of them, but what I can say is that our dad loved us. Tata na atuanjete. Tata ga bwate lieta lia kero mwana oye, lile special. Kero mwana ga iganja ke kubatebie lieta ale korokwa, tali ali mumanyete. Tata ni garenge, omontole humorous. Kera chire nyomba, igago tosekia. Sengeje sa etire, onyolire bantu ba matebiri manganagete, ochichokoraki, onagotosekia. Uno mwana oye bina binko inyora. Nandi na bingo chakogenderera ko inyora. Tata n'umuntu bwanjete kolikera abana baya marube. Kara tuarenge skuru, tata okolikera, na indi bunarengo mwalimu, but he loved writing. And his handwriting, none of us has the type of handwriting that he had. Igago chakanga, dear my loving son, dear my loving daughter. Ekero kwali nyorire, okogenda, you sit in one corner and read what daddy has to say. Nainde, when we got children, our father started writing to our children. You can see all those things in our tributes that are in the booklet. The other thing that I wanted to let everyone know is that our father was really caring. I remember as a young girl, a child really going to standard 1. He used to teach. His first posting after college was in Nyagesa. And I had started school. Mommy had business to do at home. So, but I think he was excited to take his first daughter to go and study in the school where he was. So he used to put me, Reko, here. From here, as you can see, from here, Nyakoiba, up to Nyagesa. It's a long distance, but he used to do that with Obosio Mongina Moire, and then with me on the shoulders, and we go. I remember one day, Daddy had only 3 eggs. He had toasted them, put them in a bowl, and he wanted to cook them.
But unfortunately, being excited that I'm going to eat ugali and mayai, I touched dioroko, one of the firewood, and the eggs were poured, and we didn't have anything else. My father did not beat me. He went to other teachers' houses to go and find something, an alternative. He brought yamavera, and then we were able to eat. I'm mixing English and the vernacular because there are some words which are properly put when they are in Kisii. Taatana Anjete education, always challenging us, always telling you go higher. You achieve something, you tell him now I have a degree. Then he tells you now get masters. Now get PhD. Why are you stopping? And actually that's how he lived. When he started teaching, he was a P3 teacher. He went up, 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 up until he became who he was. We will miss these things as Nyangara's children. We will miss his warm welcome home of Watri Mama. So this is really why we are mourning our dad, but we know that we will see him in that glorious morning because our dad had already known who Christ is. And that is what gives us the hope. Thank you, and thank you for coming. Thank you so much. Allow me now to call Rebecca and Bitutu. They will take us through the eulogy. Allow me to take you through Grandpa's eulogy. Mwalimu Jeremiah Nyang'ara Okemwa Kimori was born in January 1945 at Nyakoiba village, Bosoti, Kisii County. He was the second-born child of Mzee Kimori Okemwa the late and Mama Yusabia Bitutu late, brother to Basweti late, Makori late, Asa late, Helen, Henry, Kenneth, Nyanduko, Pamela, Gideon late, Josephine late, Alice, and Marube. He was beloved husband of the late Mama Rebecca Biaki Okemwa. He was a cherished father to Dr. Florence Maranga, USA, Elijah Mogonchi, Jen Mora, formerly Gusimu Alim Sako, Advocate Tom Nyangoto, Dr. Evelyn Boyeni, USA, Dr. Leonida Kenyansa, USA, and Justin Ombiro. Father-in-law to Professor Ruben Maranga, Grace Kerama, Yukabeth Anyona, and Caleb Muitui. Korera to the late Henry Maranga, Kerama, Anyona, and Muitui. Cherished grandfather to Lloyd, Rob, Morabi Tutu, Florence children, Brandon, Brenda, Edith, and Rebecca, Elja's children, Kevin, Angela, and Dr. Brian Onyancha, Jen's children, Winnie and Nyang'ara Jr., Tom's children, Ken and Kayla, Evelyn's children, Lance, Lloyd, and Levi, Leonida's children, Carl and Carly, Caden, and Jeremy, Justin's children. He had 5 great-grandchildren, Melissa, Tinashe, Randall, Xavier, and Zachary. Mzee Nyang'ara was raised by his parents with the strong support of community leaders like his late Uncle Mzee Oendo, who played a key role in his life, something he always talked about. His parents and the community instilled in him enduring values of discipline, reverence for the Lord, love for education, and commitment to family. From an early age, he understood that education was the gateway to opportunity and better life for him, his family, and community. He began his formal education at Kenyanya Primary and later attended Siriba Teachers College, where he earned a teaching certificate. In 1962, while still in primary school, Mzee Nyang'ara married his young bride, Rebecca Biaki. Together, they were blessed with 8 children, Dr. Florence, Elijah, Jane, Advocate Tom, Dr. Evelyn, Dr. Leonida, Gladys Late, and Justin. Despite their youth, the couple stood by one another with dedication and commitment. Mama Biaki supported her husband through his schooling journey,
while she managed everything else at home, and Mzee never forgot that support nor the wisdom she shared with him. He often said, "Onye tario mongi na buyaki, kangatima nyitinga ya bantu bane bale, obuna bobo maene bwa mangana," ever thanking God for their partnership. Mwalimu Nyang'ara was a lifelong educator and a leader who embraced the teaching profession with passion and dedication, mentoring and inspiring countless students across Kisii. His leadership extended well beyond the classroom walls. He served for many years as a chairman of Gusii Mwalimu Sacco, worked as a regional examination coordinator, and chaired numerous professional and community committees. Mwalimu Nyang'ara touched so many lives through his excellence, wisdom, and quiet acts of service, a legacy that lives in his family, former students and colleagues, and all who had the privilege of knowing him. I'll take you through Sokoro's philosophy of life. Mwalimu Nyang'ara was a man of integrity, humility, and deep compassion. He had a remarkable gift for recognizing and acknowledging everyone he encountered as if he had always known them. Mzee's family believed in the power of education and dedicated himself to uplifting young people through learning. To him, education extended far beyond the classroom. It was a lifelong journey. He valued knowledge not just for personal growth, but for its ability to uplift others. And he made his mission to share what he knew and to help others gain access to learning. Mwalimu loved reading, especially newspapers, which he always often asks people passing through Kisii town to bring him one. Mwalimu always wanted to stay informed, whether it was about schools, church, matters of politics, or global affairs. And he remained curious, thoughtful, and engaged. He welcomed meaningful conversations and inspired those around him to think critically and embrace lifelong learning. Above all, he was a man of faith, a truth that gives us hope that we will see him again. He lived by the principle that love for God and for others are life's highest calling. These values defined his life and continue to shape the legacy he leaves behind. A tribute from all his grandchildren. Though some of us are still very young, we all join Melissa and Tinashe in saying that you are truly amazing. We may not have known you as well as our parents did, but we have already heard so much about your love, your warm smile, and the stories you shared. We pray that our parents will pass down the lessons you taught them, so that we too can carry your legacy forward. We are proud to be part of your lineage and to walk in the path that helped you shape. We love Melissa, Tinashe on behalf of Randall, Zavi, and Zachary. Thank you. Tupigie the grandchildren makofi kwa kazi nzuri wamefanya. Thank you so much. Thank you so much. Now, tumefika kipindi cha wageni wetu. Moreno mogoko. Yes. Sasa naomba utulivu as I invite the area MCA, Honorable Peter Okero, ili tuende na protocol vile inafaa kuwa. Mheshimiwa ata invite the deputy speaker. Yangu atakuwa majaji. Tigangire libageli kumora kabisa oyo minto Fred Matiang'i oyo kuja kukomboa wa Kenya 2027 na toka ndagusabira obe president ya Kenya. Chingakie chiga naende tigangire kukarabisa bagani bande bachire ko twapore yo mugaka Jeremia Nyang'ara ase safari ya yo muiso. Abachumba baikira aba MCA bara n'abagenta balibe chingencho hawa nkwanyora muri libaga kwa sababu monene nalega ku deputy speaker
nko bare libaga barete ncha yane no kubara kabisa buonega bosot sengera ase nyangi yo mwaka Jeremia Nyang'ara ebe enyangi entoereru itabwati muchando ndi bwensi aya namake tigati bit speaker nkorete tipi speaker nari nkorete teiga inchwe okora bise abageni bande bago chaga iga biyama. God is good and all the time. Hebu nifanyie hivi kwa mkono, nifanyie hivi. Salamu za Fred Matiang'i. Asante sana. Your Excellency, the President of the people. Oyonere President y'abantu. Mumaite boigo. Mwanjite Fred Matiang'i. Ngomo bwate story twenzi. Mbuya mono. Your Excellency, I wanted to start by giving our condolences to the family. Eya abage gosirio mugako mwalimu Nyang'ara. Oyo abaga torenta rit koria rero. With a lot of respect, His Excellency has come here to condole with the family, and I wanted to just write on the protocol here. We have with us His Excellency Fred Okengo Matiang'i. We have His Excellency Deputy Governor for Kisii, Honorable Elicha Obebo. He's representing His Excellency Simbarati. We have our Senator, Honorable Senator, is here with us. We have MPs, Member of Parliament, Honorable Alpha Oyoro Mujumbe bwe Rogongoroiga. Ndobwate Omujumbe Kibagendi Korukitutu Chache. Ndobwate Honorable Obiri Korubobasi. And we have Honorable Barongo Korubomachoge Borabu. I also want to recognize the presence of our MCAs, elected MCAs across the county, Baribachira, Port Nyamira, and Kisii. As they work forth, all the MCAs who are elected from both Kisii and Nyamira, Mukuja hapa mbele, as they are coming, Moko Nganchera, I recognize former MCAs, wasimame mali walioko, former MCAs, once waliba korte gasi 2013 to 2017, 2022. Tufanye hivi, let's wave to the congregation. Ebara abange, tiabato weveri, abunaba jumbe baito bali bara bakoro. Also, you will allow me to recognize aspiring MCAs. Bali bakobori chikura in 2027. Bachira sobonge, and I will read their names. Omweshimiwa Ibrahim Mbuya. Omweshimiwa George Bibao. Omweshimiwa Kefa Mrefu. Omweshimiwa Moindi Protas. Omweshimiwa Manga Biuta. Omweshimiwa Samson Nyanduaro. Omweshimiwa Rose Orondo. Omweshimiwa Wycliffe Osoro Kuruchitago Barabu. Honorable Nyambek Samuel Nobalegaiga. Omweshimiwa Nyakundi Yusuf. No Mweshimiwa Simba Yabokione. Abunaba MCA baribako boli biriko kangatu abali baga, but unfortunately we don't have time. So allow me abashimo bali bo machoge kuja hivi. Bo machoge both Borabu na Chache. Mkuja hivi. Unasema tu China kwa haraka. The Lord is good. Matiang'i Matiang'i wawa. Amuchasema vizuri. Fred Matiang'i Fred Matiang'i wawa. Beatrice Kerubo Makwa omweshimiwa Bomba Baborabu, omosubati, omwemusie, omokungu ocholire Nyamira, Kisii na Naroko naenda okoira na serieta lya Yesu. Amina. Mbiyamano. Abantu baminto manene Yesu abakwenkwaniga. Inje ngoro ku Jameson Ndali na ande Paradiso. Naja asengenje ye familia yo mwaka Nyang'anga na atebire pole. Lakini monganjere nkwanege nteke mogioka. Engo kwano on behalf yo machoge ni meta babunge baitombaro. Lakini monganjere nkwano on behalf yo machoge kyagera na abeiro mugaka nda kwanege nto. Egento ntaeteko kwana kyagera bamachoge baminta bange na ubara. Aba machoge ntutwensi kororogoro baka maate tuamo irenge fomu ingo Matiang'i. Nikisema fomu ni munasema Matiang'i. Fomu ni sengenjo na beiro mugaka
Gesagane gose moisi kiraje korario monto ndega. Etoko ganda na kirakio. Na kwani roni pia uyomo machoge. Gosagane na moisi mbona moko nyako eto mokorario monto mwao. Gochakira lero tu abaire warning. Ikere tu akora. No to manyanga ba machoge mbantoki. Formuni. Thank you. Asante sana. Awa machoge mbiyamule naende itangane kegima Your Excellency Freddy Matiang'i inchenta getegoteba uno muntu nakorire mirimo ase kibindi keligia eta no mheshimiwa Freddy Matiang'i. Your Excellency nonyorete ngakierie kana ngo MCA last time. I had a privilege to serve as an acting speaker of the county assembly for a short while. Tugakora naye mirememene sana. Umusacho yoikaranstega agachali Okindo Boys agatuchangira chibesa choko improve school ya Okindo Boys. Umheshimiwa yorega agacha agatuchangira chibesa akaleta abageni tukaimprove school ya Okindo Girls. Umheshimiwa Matiang'i yorega agatoretera chibesa choko agacha ekanisa ya Kenyenyesi DA Church. Nebinga akoleta na babu Susan Muchache. Umuntu ona isainora abe president yosta isaini. Ngomo atore chikurage ndabosyo. Ngora kyanga sama oko ngabo machoge kire kitu atabire. Nyasaye wobo achaniyo bonga be na inu. Asenge njoye chingaki. Mo wanja about representative I say the names of the rest. Mheshimiwa Sonye kursame tamokwerero. Tiga mbakwani mwesimbi ya mole. Aba machoge bakwanire. Aba basimura. Korubo basinaki. Matiang'i bweka. Kamuranche mongainwa. Moche mongainu kende. Digere li taxes kiachire igoro. Abantu baito baitirwe. Abana baito baitirwe. Bono iga. Togende bosyo. Neriete limo. Freddy Matiang'i. Mbuya mono sana. Oyo no mheshimiwa Malak Mainye kurukiamo kama ward. Thank you mheshimiwa. Oyo no mheshimiwa Mora nominated on Jubilee Party. Mbuya mono mheshimiwa. Mheshimiwa Priscilla Nyatichi Korunyamira County nominated on UPA Party. Mheshimiwa Cheria also nominated on UPA Party Korunyamira. Mheshimiwa Mrefu gambete tikakwa on behalf of former MCAs. Ngoteba ngarambe motebe one term. Arambe. Kasonga arambe. Abantu baito bagusi twachakire sabari. Bwaza chikura. Omosike Freddy Matiang'i aso State House. Na bachumbe bande. Otali na Freddy Matiang'i ataenda nyumbani. Aba mwikaranste bosia. Oye moko na Fred mutaenda nyumbani. 2027. Toko nyara ko korero monte campaign. Yani moto ko ni omonto isiko motiko moto bwege sakwa. Momanya ko aguchibesa na kasongo moto ko ni omogusi mutaona. Oba alfa mwaigule. Tabana inkwe. Moisi onde biasi otaba na Freddy Matiang'i ataenda nyumbani. Mheshimiwa Sambo is from Bas Chache. Tiakole leta. Biamono sana. James Mupo. President wenu amefika, sawa? Leo ako hapa na tunataka awape program vile mnaanza kazi. Mkiona mtu mwenye ataanza hii kwenda hivi usimwesikia, mfanye kazi yake, sawa? Thank you. Mheshimiwa Steve Ariko Koruibeno. Ah!
Family pole abanene bane no baratingu kwana mangana mangi. Mheshimiwa Damaris, nominated on UPA party. Hello? Ngoteba the 60th totebe Safisa Kenya. The 6th? The 6th? Tosa okay sikono ene bukunja teba. Kende ngeyo getigarete. Our 6th no monto maite kanisa. Ne church elder. So we have clean records. Isiko waiga oiketa chanena naki. Buyamono. Mheshimiwa please 1 minute. 1 minute please. One term. Kasonga enda siende. Mwisi enda siende. Muwachi enda siende. The Excellency, majina yangu naitwa Mheshimiwa Brian Nyamoya Gori, Oseke ye Salimache, Kolunyali bali chase. Omoisi na roko kusairi chando kuramo mochume matiangina taisaini. Iwatoka motabi one term. Tingo jiwanja nyali bali. Abaisi bachororo baruete katari baje kuramo Mheshimiwa Fred Matiang'i toko kwaneke gusi. Abasaye bonzi byazi babetla. Korwazi yabeta kuri mulima Kenya. Korugoroya nabaga Wilson. Oyanda ukambani iko bagoto Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Bakembe uketali kora ya atemire Fred Okengo Matiang'i. Amatali goli wa ba atemire Fred Okengo Matiang'i. Arifa omwana omite nyombore nembe. Mwaje ndio ndio. Tiangorega Mheshimiwa ali bagego ikatua 27. Asore na abeta mama pema. Boboe. Abantu baite kutua soko Mheshimiwa Excellency Mheshimiwa Fred Matiang'i. Tulitoka kama sisi vijana kwenda kujitetea. Tulipigwa marisasi, watu wengi wamekufa, wengine wameumia. Ukisimama au watu familia uangalia au familia wote. Asante sana Mheshimiwa SG Bagaka. Asante sana. Gaki 1 minute. Asante sana Mheshimiwa Wagaka. Your Excellency, our 6th President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa Fred Matiang'i. Abantu baitu babo machoge ngwancha more kwa kauli moja totale na Dr. Fred Matiang'i. Mwanchira korusugusu paka irianyi totale na Matiang'i. Homogusi atebete ngatorera igumbota tiritunya bahati tocha yoboriri. Mheshimiwa Onyonka, biamono tunakufuria kofia kwa kutembea na kijana wetu. Mheshimiwa Fred Matiang'i, tutatembea na wewe kadri ya uwezo wetu. Iwe mchana, iwe jua, ni Fred Matiang'i. Harambe! One time, harambe! Matiang'i harari! Matiang'i harambe! Nyansaba sese ni monyumache maya. Nchenkoro kwemburembo mushenkuna omoishobo cho entali kuriera nchoke moromo nchario mache ogenda bokina boiro tairo gotika siombo yori nyomo chata cha mitanyi maje ya saba sese ni biamono sa. Thank you. Ruje 1 minute. Abantu bamintaba gusina bakwani mbiamore. Nikisema Harambe mnasema one time. Mpaka Nairobi, Wamunyoro, Ukambani wote wasikie mpaka Eldoret. Harambe! Acha niwaambie hivi, majenizi, si nyinyi ndio mlisema Matiang'i akuje kusaidia Kenya? Si nyinyi ndio mlisema? Ametii hajatii? Si ametii? Matiang'i taiweretia haja. Motarerega gwa mura bali mura se mitandao na baiseke. Muma itaba pinsani bali wetu watu mnyokia se mitandao. Kanyaga mpaka shingo ashindwe kupumua. Sawa. Njane nduruche korumu machoge bora constituency omwano inobweri roba. Mbuyamono sana. Abantu mbara ba UPA msimame nyinyi wote wale ambao wamevaa uniform hapa katikati. Kuna kijana mmoja akuje hapa aongee on behalf of youths. Nikipatia Mheshimiwa Nyambega kisasa kwa Nyamira on behalf of the Nyamira people. Asante, tunaweza kaa chini sasa, tunaweza kaa chini. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Pastor, si ati nimeokoka, lakini pastor, kabla unihubirie niokoke, ombea kwanza Matiang'i akwe president wa wapi?
President wa wapi? Siri ni nini? Nikisema siri ni nini mnasema namba. Siri ni nini? Siri ni nini? Mimi naitwa Nyambega Gisesa, MCA wa Rigoma Ward kutoka kule Nyamira County. Asante na Mungu awabariki. Huyu kijana, asante. Ndio nataka ongea peke yake, ni from Homa Bay. Kwanza kabisa niruhusu nilete salamu ya watu wa Homa Bay. Na kwa sababu mmekuwa mkiongea na hiyo lugha mimi siisikii, nimeweka simu yangu iko on. Watu wa Homa Bay wanataka kusikia. Nikisema Matiang'i unaniambia safisha Kenya. Nikisema yule jamaa unasema one term. Na ile sauti ya watu wa Homa Bay kusikia. Matiang'i! Matiang'i! Yule jamaa! Yule jamaa! Basi nitawaambia maneno huyu ni nani? Unajua ukianza kusumbua mgeni bwana. I want to address the media in 1 minute. I want to address the media in 1 minute. We as the Gen Zs, we donated Dr. Fred Matiang'i as the 6th President of the Republic of Kenya. This is an initiative that was not personal on Dr. Fred Matiang'i. It is us, the Gen Zs, who requested Dr. Matiang'i to come and lead the Kenyan people. And therefore, I want you as the media to report this in an open daylight. Secondly, there is a propaganda that is being sponsored by the government machinery. And I want you, the media, to be very keen. Wakati ya yule jamaa, si mauaji alikuwa. Saa hizi zimezidi. Matiang'i yako kwa hiyo serikali. Si tunajua muuaji. Nikisema yule jamaa, sema one term. Yule jamaa. Finally, nataka kuongea na watu wetu wa Kisii. Kijaluo nitakwambia. Wacha niongee na watu wa Kisii. Wamama wa Kisii, ukirudi nyumbani umetoka soko na upate yule mlioleka na yeye amefunga virago anaenda, unamrudisha na unampatia pikipiki aende? Unamrudisha kwa boma ama aende? Na sisi kama vijana, umerudi nyumbani ukapata bibi ya ndugu yako anaenda, unaacha aende na unamchukua? Unamwambia aende ama unamchukua? Si unamrudisha unamchukua? His Excellency, we welcome you in Homa Bay. And we have a very good delegation. We want you to come to Homa Bay. You are a son of the nation. You are not a tribal leader. Come to Homa Bay and talk to our people. Wakisii nikirudi nipeleke salamu. Asanteni sana. Asante sana. I know most people could have wanted to speak, but it's not possible. Emoko nganjera. Enta etemo nganjere. Senator Ochire Gaiga. No yo na bwate sobo. Tiga kwa neke mate. Wacha omera awacho gimoro. Wacha mano gino madhuluo. Aya. Joturwa untie. Kisii timim. Adwa wacho magi dholuo. Jadi mawinja. Dr. Fred Matiang'i ene president mara uchiel mar piny Kenya. Wan kaka Gen Z from all corners of the nation wawacho niya. Wadikao Dr. Fred Matiang'i to State House wakelo Kisii ka. Mogik. Warwako Dr. Fred Matiang'i mondo wuothe Homa Bay. Obiolim jo Homa Bay. Kendo biomiwa agenda mare gi vision mare mar Homa Bay. Uiye koso kuiye. Nione mkono kwa hewa. Asanteni sana. Buyamano sana. Very good. Your Excellency. Huyu kijana ameongea vizuri, hajaongea.
Ameongea vizuri hajaongea? Your Excellency, as I pass the microphone to the area MP, you will allow me to say one thing. Ya kwamba sisi hapa Kisii kuna wale ambao wanasema eti kuna mtu mwingine anaitwa Maraga. Mko Maraga? Muko hapo ama hamuko? Hatuko hapo, si ndio? Nataka kuona kwa mikono wale ambao wanasema sisi wote tuko nyuma ya Fred Okengo Matiang'i. Our elder Mheshimiwa Maraga tunamtakia memba kwa ajili ya kuhubiri na kufanya kazi ya Bwana. Ukweli ama si ukweli? Kwa sasa sisi wote tuko nyuma ya Fred Okengo Matiang'i. Asante sana. Mheshimiwa Alpha, I want to welcome the area MP. Mheshimiwa Alpha akuje anzie hapa. Buyamole. Naigure. That's okay. Naigure. Barongonjua. Tegerera. Mwakolile use bado? Mwaigule. Basi. Tegerera bono. Iga obiri nchwa. Good. Nchwa. Bueno. Asante sana. Haya. Abantu ba Mintombi amole. Haya. Abantu ba Mintombi biamole naende. Halo. More no mogoko. Nonye turasa matanga bono turakira bono. Asante. Haya. Bono etogo koraiga abantu ba Minto. Etogo koraiga. Lazima mokire nali abantu baraigwe. Korakira bono. Kira. Asante sana. Asante. Haya. Bono. Aya. We will handle it. Just leave it. Just sit down. Aya. Bono asante. Akae chini. Mheshimiwa akae chini. Mtanyamaza. Wacha akae chini, nitamuita aongee. Sivyo? Waheshimiwa wote wakae chini. Waheshimiwa wote mkae chini. Wote. Enda mkae chini. Waheshimiwa wote mkae chini tafadhali. Mheshimiwa Onyonka kaa chini. Tukae chini seneta wetu. Toi karansense gaki sukakoro motua. Ntaetemba tebiga abantu ba Minto.
ndaete mbatebiga abantu ba minto motakireti ndaete nkorange ndaete tingo kwa Aya. Asante sana. Asante sana. Ensalimache ngo saliore. Ensalimache ngo saliore karanza. Aya. Aye. Kora irangora. Weke mic. Aya, asante sana. Tunashukuru sana. Sasa kwa sababu ya wakati tunataka tusikizane hivi. Ensalimache utakaa chini. Kila mtu akae chini tafadhali, hao watu wa UPA tukae chini. Officials wa UPA tukae chini. Asante sana. Asante sana. Sasa kwa heshima tunawaomba mnyamaze kidogo. Abantu ba mintombi ya more. Kingo teba Kasongo munasema one term. Tari boigo. Kasongo. Aya tokireigo bono. Bono Kerai constituency. Every constituency abamore isikankuoga more irangora Kere constituency nere represented iga Ensalimache kira Ensalimache ngosaliore we will excommunicate you from our team if you continue doing that. Abamura balibe Ensalimache mokire galia mokire bono iga buna tore iga ntobwata abachumbe abange bakire gotoreresya amatanga y'omogako ito omogaka Jeremia Okemwa Nyang'ara omochumbe bworogongo igakorokuna Alpha Miruka omochumbe Alpha Miruka no are na intuga igonko basabaso bwororo momwanchere arupole yaye tiga arupole yaye for 1 minute. Tegerera tiga kuoga tiga boge barose engwanere ora tigaye araka ne agibwat ora tigo tarang lasti kumaete Aye oyo bwo muziki gaki twanchere tokore twanchere bono tokore iga His Excellency osabire iga sama abera manene His Excellency osabire iga omweshimiwa ikaranse nere tokorangeri last tari boigo aya bono nainukira tari boigo aba mwenzi moreigora ikaransanse no enayo mogaka gaki nonye korenka ikaransa ngosaliore gaki karansa omweshimi wangu kwana ale omoerio asante
Aya, bono tokoleiga abantu baminto. Motaki Alpha. This Aro. Aro. Haya. Buyamole asa maskanie family kwa sababu ya heshima ya familia. Tafadhali naomba tunyamanze. Tafadhali naomba tunyamanze kwa heshima ya familia. Amatanga yanaye family. Please. Please, I am requesting you. bono bono tokoleiga. Tokoleiga. Allo. Arambe. Allo. Nikisema allo unasema nini one time? Allo. Fred Matiang'i. Kiongozi wetu tegerera. Minto. Tegerera. Usi minto. Woi kansa chinde tuanchane. Gonko basorora. Ikaransa mokire totige president yeito ekwane. Ntogwana ine. Nonye ninche tindo kwana. Lakini tiganda atevi kasonga magana. Mheshimiwa Rais Ruto, umeona maneno yako Kisii. Umeona ni nini vijana wanasema. Na kusema ukweli hapa ni kwa matanga. Watu wa Kenya wanasema lazima nchi yetu ibadilike. Mheshimiwa Rais, kama unataka Kenya iendelee na wewe uendelee kuwa rais, mimi nakuuliza uheshimu viongozi wengine, uheshimu vijana wetu, uheshimu Wakenya wote. Kama si hivyo, Ruto will be one term. Omagaka president yane nchwa kwandira abantu wao. Check. Juga iko kwane. Mheshimiwa Matiang'i, ajire ketera kule bajenga iwa chete, etwagarira abantu bamino baikorara, etwagarira Mount Kenya mpaka ya Nyegenge. Ekenya ngima yatego kirena. Abantu bajane kire bobe, etwagire kona wako pale tawatia mate. Aya mama bakenya barozire komene horimo. Aye baba. Kondire yana kiro. Aya. Aya. Abantu baminto babo machoge nabo bazimora mbuyamole naende bona abantu baminto igonta geteko bakwanera kurwa senkoro yane tigamba sabe gentekemo kamoranje kiraiga nko batebinde naende no ninche narorire pibu na motakete bono bali morasu kama egakego mokaranse tukwane naende
Aya. Abantu baminto. Wono totegererane. Abantu baminto monyi wete. Onyo montorange nayo gukwana matebi monga chitaika isano igamba tebi egento. Abantu baminto litangani kabisa abamura mutali kutigana litorarana n'abantu bali mayigali suka mayigake suka mayiga naba bali guratika barwa aba aya abantu baminto igonale ko basabaiga litangani kabisa montegerere kamuranje na inde mbuya mono sana sama skani ya imoro kiri litangani abantu baminto igonacha iga waka pole ase familia yo mwaka mwalimu minto Jeremiah Nyang'ara ese ke gusi kolengana buna abana baye barabagisangi bane n'abasani bane umugaka oyo sirete ntata omoise koyo oyo monene oyo Dr. Florence n'umusani bwo murugione nainde tu amanyane nera matuka mange nainde esa sogete umugaka oye Professor Ruben Marwanga is one of my closest friends tuabere nera matuka mange no ine university walgo so mikomo tuabera matuka mange ige family yeye gona chagali tangani asengencho yobwanchani tobwate nabarabuo kirakora anje togotegerere igo asengenje yo abantu baminto kotwacha gago teba pole ase family yo mwalimu Nyang'ara nende nyasao ito abalemie mwabeire bono muna intwe twensi abayiboli baito baralire engakie bono nyasato irili bagatole moyo bali togokina omonene nyasato lende togende chimbalatero cy'omugako minto egeko gera bunale gosomia abantu baye nende mulalende tomochioye nende mwamurochega endu yane Ruben igo nacha kote pole no mongino na abana bamino nainde abasani bali bane na inchi abane no imbali tokora siasa koma mbako manyeta asenge ntole amonaye omoishimiwa Kalonzo Musyoka omoishimiwa Rigathi Gachagua bante bingwa tebi pole no moishimiwa Eugene Wamalwa no twalenga na barabo igoronya gitari korora abantu bali ba umiyariria maandamano bonsi bante betingo tebi pole ikiara nambako manyete no toko banaye butambe naye nabana batebetinga nangocha asengencho yamangana ayo mugako minto egento gya kabere abantu baminto abana baminto muri gaiga mwenzi barabarayi gonta gete ko batebye gendekemo ntoche tonyora libaga uchiga abusio tokwana yande lakini abantu baminto bagusi rena nanyorere libaga litangani ko bakwanera koruna chitega iga chitali kibero mutingo nane opuntingo katano lina chaga iganka mon tegerembe tebinye kwanere abantu baminto bagusi igomba nchete ngana linde lyonzi litanyare kweresa bunamba ncheta bagusi baminto nainde ganko bakirambu ya mono asengenje obwanchani bwaino namasaba ino abaka bale gaiga mugaka oyo pastor Muronya nabarandi abange babeire bagotosabera estogo etoro bokonde minto twabere tokonyora ganko bakirambu ya mono abarandi abonsi bali ngana bali speech kanisa togendere gusabere ensi eito na ndo tusabere gesa kukiete kiara mna muroche ensi eito mbobere gusaba notali boygo ensi eito mbobere kabere abantu baminto twaikire bone ngaki enkongu mwaro chamangana bete muisonde gaiga ekere bintu biko bengenje kabireria abana baito bago itu chingoma neinde abantu bali babwate chinguru chobogambi gotogambera bamenya gotebanga n'abantu begesa kweke mabajete bagache koreta mangana iga baminto gakinwa abantu baminto moroche ngambu ya tole bunense
muroche ngamana yensembu yako gendera yaikire nga kibono goikatue bange twensi nonyini ntwa banyene tochakoligereri nga kitochi gokora kwagache ense yaito nyakonyagorore kiagara mbobere neinde mbaliere iraiga muntu awese kubatebigendo kende esabali bono twachakire esabali gotue bangete ne esabali nkogenda tole paka toikorore nyombe ime momaete intuku na tora bagusi mangana ngonto tago toakera matitiri ekekogera koikatogende osabona tali boigo nebere igo kiagara yusi abagusi na intwe Nyasaye gatosesenetie agatotonga agatobeka iga lakini tatotongeti atobeke toba abantu bagesona ngabantu bande bakogamba ntutobereke sona yani ntura abantu bagesona tole ntoko babantu bagesona nonye nabarayi bali baito bale gaiga. I am appealing to my brothers and sisters, all of us who are in leadership in one way or the other. Sasa imefika wakati sisi wote tujipange na tusikize hawa wananchi. Because ukiwa hapa today, hata ukiwa hapa leo, even if you are mentally deranged, si unaona vile hawa wananchi wanataka? Motebe tu na motagete. Sasa mmesema wazi vile mnataka, na mnataka tuende namna gani? Awe viongozi wenu wamekuja hapa, waheshimiwa wa MCS wa wards wote wamezungumza hapa, wamesema vile mnataka tuende. Na mimi nataka kuhakikishia hivi ndugu zangu na dada, hapo mnataka tuende, tutaenda na mimi niko mbele. Na mlinipea ruhusa wakati ule nilikuwa hapa Mei nizungumze na wengine. Sasa ninazungumza na wengine. Ninazungumza na Mheshimiwa Kalonzo, nazungumza na Rigathi Gachagua, nazungumza na Martha Karua, nazungumza na Eugene Wamalwa, na ninapiga round hapa. Ose nchi sane toso rege ntokelime kosa bona tali boygo. Igo bona abantu baminto esabali ngogenda tole. Ntara akora. Kiaro mwelio engo chokoleta anda bana baminto abara onda bakwani ondelimo. Abantu baminto montegerega. Abana abaminto mora mwenzi more sobora. Indu twenzi pia bagusibu na tole igegesa kwekemo. Na abasoro ire buna butambe nko batebi. Tafadhali tobe amo na ende tomenye no bongaini ekiagara muna moroche ense yakirwo moroka goso bona tali boygo to waisa ko gende esa bantu bande bakorwa ayora abantu bande bakosokure nyombe ko ya na ino ko gende ujime abantu baminto tomenye no bongaini goso bona tali boygo toteba ni muna toko genda tubwatane ngora nende ntobasa ko ironde kiara tosikane buya nende tigamba tebi ndeba nganto bwate birengere bya agati ya itondu tweka nabo to kwana to igwane ikera bana abonsi baminto twenzi na banta ba motole tindage tinche bocha kwatanekana nonde bwenzi no ena bana baminto nende ndimanyite buna muigwete gore yo mwana yo minto legaiga oyo no mwana nto kwane na ndo muntu muyare nabo to ko igwana nto moyebereri bosa ona tali boigo gantagete na gochago ikenjere iyo boikato tomorokia masikani nere uno mochumbe na ndito kwanira bala ngora na masikani ekiaro maete abagusi ntota itikoreka namne tole nyombembe toko na kuoma omana gotota getoreka namne gesa kugete nene amo enyo toko twala mechande ndi onzi katia ito twakwanira na ntutweka ngora na inde ntobwata bagaka gaiga bago tokayana na barayi bande bagaka bano balega ba muronya onyege ntokeroro na boto kwana amo na barayi batokanya igo elino turuoro togende go jibostore gentekemo engakie ko bwanga kiende yonsi abagusiba minto montegerere iga na inde mbatebiga enere nga kitobwene to ko bamo ko bwanga kiende yonsi boguma bweito tobe amo na inde tobwatane kabisa na inde twanchane na inde nyomba tiyo no nyene yamo no nyene family no nyense ino eso talko nyoro monto no kwamerani usonde mwaro mana itukolimo eite wene tuko nenge ntukyo bisa na boto kwagachana kerenga kiene yo kwagachana kobeka na amo tosuke bosio elinda abantu mbazo kujigo twatana na tosinyiko gende stoko genda toigwana nire eliyo mweli nkolerega imero belinderega twachagete ya magendero tukarue serikali twakange yene ko genderere yene abekwa metabu mwaka muronya chikanisa chira twachagete igona achete kolikie gazi
kere kasi kiara terende naenda bagacha kondukunya kabwanji tiangende tiamba tigere kiole ni kigale baminyoko nkagenda kolikie kasi bono mwaka uli ogaika na ndo mugachaka ngano irana gocha na hendo rusie sati osoegeti ngachanga babori bagatare mbi mei ngoira ndande nkani abantu bali mbayire bintu byabo ngirane gocha mugantebie bono ndagenda nkabali irube kabate wana irane gocha ngangene nduzi no ene gotie tochakane Usewa natali boigo na umota geteigo tochakane na barabu basi na umota geteigo basi momanyete botambe togo chakane ke togo chakana na barumbaro lenga bohusi na bantu bakuri bukimo bo olisi mchezo hapa ono omoerio abara iba minto mora ndoitumera ne tokwane tobange merobeli ase itoga na bana ba minto abali mara soborai mwensi pi bali mojolire intu yotoko basika na ende abantu ba minto totwara masikani ese intu tuweka banyene monto na abo na tware gente kyao na botowe kasike tumukwanire ditowa esa koramana na kanyo na abantu ngana eno mumuro lio minto lio irobo minister ditoko mo tuste como charango tuste como rama iga bali bali nere mba como sika yotoko ekari na masikani ni ntoma ide na toko kora ekiani ntoma angete sabali na toko genda kesini ntoma ide sabali stoko genda ekero bangete sabali bintu bya ngonya kumanyore ngonya kumara kurumoina igo bangete sabali naenda bantu ba minto inuto mbugati buna tole iga toka ende sabali pakanya sato ikyo wono ntagete abamurambale na chaga litanga karatiga abamurambala moigwete kara kirango abana abageni ba Rusiko ntagete ko bakwane geswali kiana abageni ba Rusiko. Huyu ni rafiki yetu amekuja kutoka Embu. Ruben huyu wanakaa pale Nairobi karibu na Profesa Maruanga, anaitwa Bwana Ndwiga, ni mfanye biashara na rafiki yetu mkubwa ameletea sisi salamu kutoka Embu. Mwekubali na amekuja kusema pole, asante sana. Huyu ni rafiki yangu mkubwa sana, ndiye alikuja hapa na ndege. Anafanya biashara Mombasa, anaitwa George. Ameleta pole kutoka watu wa Nairobi na ameleta pole kutoka kwa mahali Profesa Maruanga anakaa, estate ile mahali Profesa Maruanga anakaa. Huyu ndio mwenyekiti wao wa nyumbani kule Nairobi mahali profesa anakaa. Ameleta salamu hapa. Asante. Huyu Bwana Mbuki pia ni mtu wa biashara, tunafanya kazi na yeye pale na biashara Nairobi, tumeshirikiana pamoja. Hawa ndio wale mliona walikuja hapa na ndege na ni marafiki zetu. Amekuja pia kuambia Profesa Maruanga na Dr. Florence pole sana. Haya, I want wangwana before I ask them please kuja mfanye salute. Sasa unajua mlikuja mkaribu mkutano, wacha tu. Haya, huyu ni Bridget. Mnajua Bridget? Bridget Ombati mummanyeti? No mwana oga. Mummanyete buya kabisa. Haya, tiango wadeli kondo mbawa sakobea. Machoge ba minto pole. Igo na chichega igesenge ncho yo moga koyo okoroku nyangara. Omoga koyo gona introduce tukuno moga kokoroku ogali omwesimiwa oralire. No moga kore ngo musani one mono. Igo na chichaga iga nane na ko by president yaito the 6th okoroku president Okengo Matiang'i. Ngoteba uwi mwateba one time. Abangina uwi aba yuti moro chienisi moro aba subati mbale bato kire bako na koramarama gali aso motandao igonta gete motene no motandao kamiri dane mokorega sia ino mona motakeire chienisi mwaigure Freddy Arali intu gotore na Freddy como unalitwa tebi kumo kungonde bwensyo ibolete gusi bokungonde bwensyo ibolete busi obwato mwana usi otali ko Freddy Magega Arali
sabeira mayambi ya mono na ade 2077 ge goika na bridge di momorengarari monte membi ya mono. Aya abantu baminto igona ataka okoraiga karati gango moigwete monyiwete enataka ndangerie kirando cha muraba kuna kwebanga bale kuna bakwebanga professor ndangeringa mbata getego chikokora Pastor Kioma njo igona ataka karati gango karati garamo igona ataka tokoleiga if you don't mind nataka ndangeri Pastor Kioma un pastor Esther Kioma asa kere family tatu kwa ndo soboina to sabe ba elini to tikese na tawo kwa ndo to kwa ndo boina kwa sababu natali boygo aya pastor sawango tigango to sabe umutongi tata nyasaye mbiyamo na asengencho watoletiramo asokole mienka ne family y'umuga Kanyang'ara uralire cyekire chingaki aguchikobekwa soboina ibotoko mubeka samabokao ne family yengima obawo bolemu nando batangane obwagate nando barasoma bwabo na twensi twakira somo sangire kanolero igotogo saba osesenie aba machoge bonsi mbabwato moyo bwogutware ense eyerengiya ebwato bugambyo buya nabwego twamunyoire omurayo ito Fred Matiang'i nero moyo obungaini chisemi ne chinguru abwatesiwe nense yonsi ya Kenya okona ko saba waito ime ya Yesu Kristo oyoro motoli ito amen. Pastor Aya, ningependa mkoa tora Alpha Kwane tegerera. Sikiza. Iwonta gete korangeria omo deputy governor Obebo. Ama ya korangeria Obebo, ama ya korangeria na Alpha. Imeshika haijashika, imebamba haijabamba, imeenda simeenda. Abasani ba Fred Okengo Matiang'i mbuyamole iyongo teba mbuyamona ba machoga samangana maya na ene nyasaba ne tinkwana mangeza dio morembe abweso mwambia teba arusi egoti arusi ko starusia toa tigantigera abwo ngeiranĩrie omosike Senator Onyonka. Thank you. Mbiyamano kiba abantu ba minto mbiyamole Matiang'i Matiang'i intwe twakobire omugambio ito Fred Matiang'i naende tokumusabira amaya ntotageti gosaria matanga tiganya saba sesenie abagusito bwaterane tokorega siamo biamono tigandangeri omweshimiwa Innocent Obiri barongonero gukwana amanya gochika omorai kwerende Mheshimiwa Innocent Obiri aba machoge ba minto mbuyamole aba basirende mbuyamole na inche na chirero kurupole asogosira ko mu Kanyang'ara naende lya kabere gokoba president yete ochikoba Fred Okengo Matiang'i gocha iga ta gocha bueka na botoko mojesia naende ko basaba mwenzi p bali molega especially vijana number 1 gendo manyese kibande kia okere chikura chiwanza ko bwato bwate mwaigule bwata chikura mara moja amangana imo gukwana na liararo lekane asetebe mwaigule timbwatia mange na basabira maya asante
mbia mono aseng'encho ye chinsa etokwa omweshimiwa Obadia